Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Аралаш түрдөгү унааларды видео аталышында, темадагы аталышында видеобузду баштадык. Экинчи бөлүгү бул. Бүгүн 19-ноябрь 2023 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак Унаа базарындабыз. Mazda Demio 2002 1.5 360 ming so'm. Demio. Россия темир номеринде. Анан Honda Stream. Комплектация Absolut. Бул да оң руль. Тез арада сатылат. 2004 $7600. Honda Jazz Armenia номеринде. 2004 1.3 550 ming so'm. Коробка механик. Honda Fit 2003 1.3 570 ming so'm. Oldu. Jazz Rusya temir номеринде 2004 1.4 650 ming so'm. Daha bir Jazz şulla Rusya temir номеринде дөңгөлөктөр ушундай жайкы куюлган иштерде 2007 механика 1.4 600 ming so'm. Fit satıldı. Kaçağa gitti ki? 500 ming'e. Жақсы, nasip kılsın. Şul 500 ming'e satılıp tur. Fit 2004 1.5 Rusya temir номеринде. Rusya номеринdegiler жақсы эле кетип атат экен. Toyota Passo деген. O stepti көрсөтүп койгон Armenia номеринде. 2004 2 кыймылдаткычынын көлөмү 950 ming so'm. Spada болуш керек. Spada. Кара. Ачпай окшойт. Пантөрелі Honda Edix тұрады. Edix 2004 бұл кішіне башқача уна. Алдында 3 адам айдоочумен кошо жүрсө болот. Мынакей көрсөтүп коеюн. Баасы канча болуп атат? 700 миң мынакей. Бул заводдон каралган. Мынакей коопсуздук куру дагы ошол бар. Ортоңку жүргүнчөдө коопсуздук жазыгы дагы бар. Кенен эле кысылбай эле жүрүп кетсе болот. Мындай туурасынан энди уна да. Мындай. Дагы карап көрөлү. Баалар жазылган эмес, же өздөрү жок да. Керкуналарда Mofit баасы жазылып турат. Россия темир номеринде экен. Обвестерде 2001 1.3 430 ming so'm. Fit kança болуп атат экен? Басы 600 ming. Бул дагы обвестерде Кыргызстан номеринде 2003 1.3 спойлер бар. Так, Mofit'ti сурап көрөйлү. 2003 1.3 бул дагы. Номери жакшы экен, таластык. Басы қанша болуп атат Фиттен? 530 ming so'm.
Vantörele. Mofit Russia temir nomerinde 2006 13. Bağısı kança oldu ken? Bağısın kança da otaslar? 500 min kemi var. Aha. Elektro güzgülör G-ulusu menen koşo. Güzgülöründe повторитель поворота. Restyle stoptor. Döngölöktörü ушундай куюлган дистерде. Gitti böyle. Nafit. Бұл да Россия темір номерінде. 2001 13 415 min som. Nafit qanday ekan, görünüşü жақсы. Екі мың екі бір беш. Басы қанша ол фиттен? 540 мың сом. Так. Bu Honda Civic 2005 оң руль 1.5 570 min som. $550 min otası var o. Russia temir nomerinde ekan. Şul fit 2005 1.5. Kızıl desem anca kasıyorsun. Ne kadar? Так, Toyota ne oldu kaldı ekan, az suraymiz. Bu boshqacharoq ko'rinadi. Yaris ekan. Russia temir nomerinde. Assalomu alaykum. Qandaysiz ekan? Bu Toyota qanday olib ketadi? Frio. Toyota Frio. Frio. Shunday bor ekanda, yaxshi. Qanchada o'tasiz aytmoqchi? 450. 450 ming so'm. Aha. 450 ming so'm. Toyota Frio dedi. Oldu. Qancha oldu odat? Basını жазып qo'ysin, ha, yaxshi. 2007 13 740 ming so'm. Коробка mexanika. 217 ming kilometr churqagan, elektro güzgülör var. Shunday ko'rinishda 4 döngülü teng. Jay protektorlari yaxshi oldi. Daha bir Honda Accord, oң rul. Bu Japonец emas, şol Angliyadan bo'lsa kerak. 2002 qiymat uchun ko'lami 350 ming so'm. Lyuk bar. Bağısı 985 bin so'mga bağlandı, biraz kemi var. 1556 95 43 95. Honda cazibesinде buna satışa çıkarıldı. Yılı 2011, adyonu 23 avtomat. Bağısı 800 bin so'm, biraz kemi var. Honda step'te so'rab ko'raylik. 670 ming so'm. 2001. Qiymatlash uchun ko'lami 2 kub. Toyota Corolla üstünde buna satışa çıkarıldı. Yılı 2003, adyonu 15, tüzü kırmızı, havalı, yaxşı, bağısı 600 bin so'mga bağlandı, varyantlar var. Telefona bilen konuşmak 777 Bak. Gidiyor. Camry 70 40. kozukta 2009 12,5 ming dollar. Lyuk bar. Anan Honda buldağanda oldu ekan. Oң rul 1998, qiymatlash uchun ko'lami 2 kub, 370 ming so'm. Lyuk
Машина кейджи. Honda Ortia ekan da. Ortia. Aşo. Boshqacha ele kunalar kelib atat. Daha bir Edix var ekan bu yerda. 2004 bir Jeti. 650 ming so'm. Машина кейджи. Так, бұл жерде Mobilio. Honda Mobilio. Mobilo. Yani Jonathan az kelep 2004 1.5 bası жазылып atır da. Qaysı? Accord gene. Accord. Екі мың екі 1.8 700 ming so'm. Анан Honda HR-V. Оң руль бұл дағы 2002 1.6 550 ming so'm. Анан Toyota Camry 30 kuzov sol rul 2004 2.4 700 ming so'm. Болту. Qaysı? Camry mi? Fit. Amerikanец o'xshaydi, ha? Honda Fit ikkinchi muundagi. Коробка автомат, planshet бар. Gaz бар bu. Gaz benzin, mına gazın datчиги. Добуш менен башкаруу, круиз контроль, электрокөзгүлөр, жыйылуусу менен кошо. 2009 1.5 болот, американецтер. Баасы канча болду? 850 ming so'm kemi бар дейт. Болуптур мейли. Ушу менен видеобузду биз дагы жыйынтыктайбыз. Ушу бүгүн 10 чакты видео тарттык. Бул видеода табылбай калса, издеп аткан унаңыздар. Башка видеода табылып калышы мүмкүн. YouTube паракчабызга кирип, өзүңүздөргө ошол керектүү болгон темадагы видеолорубузду көрүп алсаңыздар болот. Ошол эле биздин мээнетти баалап, лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Барыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Чын ден соолук. Жер жүзүндө тынчтык, токчулук, молчулук болсун демекчимин. Эмдиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.